Muri kano kanya rero nimureke duse nk'abinjira mu makuru arimo kuvugwa cyane mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ibirimo biragenda bitangazwa gatanu kuri gatanu. Kuri ubu ngubu rero byamaze kwemezwa ko mu burasirazuba bwa Kongo kuri ubu ngubu hatangiye kwitwa izina ry'amaraso bitewe n'imirwano yaharamukiye imaze icyumweru. Ni ukuvuga ngo kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi wa gatanu byari bicika, byari bikomeye mu ntambara irimo guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo, ariko cyane cyane umutwe wa Zarendo kuko ari wo barimo guhangana cyane. Leta ya Kongo cyangwa se ihagarariwe na Wazarendo bagerageza kwisubiza uduce M23 yafashe muri iyi minsi ishize uko ari 5. Rero ibi ngibi byakuriye umwuka mubi ukomeye cyane, dore ko imirwano yakaze abantu bagahunga benshi cyane. Turifuza kugaruka kuri iyi nkuru gatanu kuri gatanu, ntujye kure. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho ni inkuru nziza ku bakunzi b'umunyarwenya witwa Buri Kantu. Kuri ubu ngubu yamaze gufungurwa, turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Ese yatangaje iki ku ifungwa rye, dore ko abantu benshi bahwihwisaga amakuru atari aya nyayo. Kuri ubu ngubu yaba yatangaje iki, turaje nabyo tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Si iyo nkuru gusa, tugufite n'izindi nkuru nyinshi, aho rero kuri ubu ngubu Perezida Paul Kagame yamaze gushimira Edouard Ngirente babanye mu myaka myinshi ishize muri manda yayoboye. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari hashize imyaka igera ku myaka 8. Rero yamushimiye yivuye inyuma, yamubwiye amagambo akomeye. Twifuza kugira ngo wowe nk'ukurikira politiki y'u Rwanda, ukurikira politiki y'akarere, uze kuba wamenya. Muri gitondo rero habaye imirwano ikomeye cyane twifuza nayo kuza kugarukaho gatanu ku kandi. Ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi bino bigenda bitangazwa. Ese uyu munsi ko habaye iburanisha rya Joseph Kabila ariko akaburana adahari, byaba bisobanuye iki? Ese ni ukubera iki bafashe umwanzuro wo kuba bamurega cyangwa se bamuburanisha adahari? Ibi ngibi haba hari aho bihuriye no kuba barimo barata umwanya nk'uko uyu mugabo yaje kuba yabitangaza. Rero ntujye kure kugira ngo tugusobanurire byinshi, wowe ntujye kure. Icya mbere twagusaba, kora subscribe kugira ngo aya makuru dutegura umunsi ku wundi ntakagucike. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ko umunyarwenya Mwitende Abdul Karim wamamaye cyane nka Buri Kantu ku mbuga nkoranyambaga yafunguwe nyuma y'iminsi mike ishize atawe muri yombi akekwaho guhohotera abakobwa yabafungiranye mu nzu ye. Uyu munyarwenya yatawe muri yombi tariki 20 Nyakanga 2025, aho byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Icyo gihe Buri Kantu yari akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru y'irekurwa ry'uyu munyarwenya yamenyekanye kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga 2025, bitangajwe na nyir'ubwite abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze bwite. Yanditse agira ati, ubu ndimo guhumeka umwuka w'inyarugenge. Amakuru rero yaje kuba yamenyekana nuko uyu munyarwenya yarekuwe muri gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Rero ku yandi makuru turakomeza dukurikiranire byinshi kuri aya makuru. Twikomereze no ku yandi makuru twifuza kugarukaho gatanu kuri gatanu. Umutwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwagaragaje impungenge z'uko ubugizi bwa nabi bukoreshwamo intwaro bwongereye kugaragara cyangwa se bwongeye kugaragara mu ntara z'iburasirazuba yaba y'Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi kwa Nyakanga. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, ubu butumwa bwa Loni bwamaganye byimazeyo ibitero byahitanye abaturage y'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri kariya karere. MONUSCO yamaganye by'umwihariko ibitero biherutse by'umutwe witwaje intwaro wa Convention pour la Libération Populaire ni CRP wibasiye ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. MONUSCO yagaragaje kandi impungenge z'imbaraga zigenda ziyongera z'umutwe wa ADF. Ibikorwa byawo byahitanye ubuzima bw'abasivile
bagera kuri 42 mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru muri uku kwezi. Kimwe mu bitero byahitanye abaturage benshi cyane byari hagati ya tariki 8 na tariki 9 Nyakanga mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Eringeti ni muri teritwari ya Irumu, aho ADF yishe abasivili 47 mu rwego rwo kwihorera ku bikorwa bihuriweho n'ingabo za Congo FARDC n'iza Uganda UPDF. MONUSCO yongeye gushimangira ko umunyamabanga mukuru wa Loni ahamagarira imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga gushyira intwaro hasi vuba na bwangu nta mananiza, hanyuma bagasubira mu bihugu baturutsemo. MONUSCO yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe tariki 21 Nyakanga n'inyeshyamba za Codeco, harimo ibitero byibasiye abaturage, ibikorwa byo gusahura ndetse no gusahura paruwasi gatolika ya Ropa muri teritwari ya Jugu. Ubutumwa bwa Loni bwongeye kwibutsa ko ibitero byibasiye aho basengera, amashuri, ibigo nderabuzima, ibitaro no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu n'uburenganzira bwa muntu. Bruno Remake ni intumwa yungirije y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri RDC, akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO. Kuri ubu yaburiye abakoze ibingibi byose cyangwa se abakoze ibi bikorwa abo ari bo bose ko bazabazwa ibyo bakoze imbere y'inkiko zibifitiye ububasha. Dukomeje no ku yindi nkuru ivuga ko mu karere cyangwa se mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu kugeza mu masaha ya saa sita za kumanywa n'ubundi tariki 25 Nyakanga 2025 ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC azabyutse zigaba ibitero bikomeye mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho zageragezaga kwisubiza uduce twari twarafashwe n'umutwe wa AFC M23 mu cyumweru gishize. N'ibitero byatangiye mu masaha ya saa 8 z'ijoro, byibanda cyane mu duce twa Ruke ahazwi nko muri groupe Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Ibi bitero bya gisirikare bivugwa ko byari bigamije guhisubiza uduce tumwe twambuwe na AFC M23 mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yafataga agace ka Ruke na Katobotobo. Guhera isaha ya saa 8 za mu gitondo kugeza saa 6 za kumanywa mu duce twa Masisi kumvikanye cyane urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye impagarara mu baturage, hatumye batuye hafi yahabereye imirwano, maze bituma bamwe bava mu byabo barahunga. Abaturage batuye mu gace ka Ruke no mu baturanyi cyangwa se mu baturanyi ba Katobotobo batangaje ko batangiye guhunga imirwano, bamwe bahungira mu mashyamba, abandi berekeza mu duce turimo intambara nubwo naho hatize umutekano usesuye. Ibi bikorwa bije nyuma y'imirwano ikaze yabaye muri iki cyumweru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu mu bice by'iburengerazuba bwa Masisi, aho AFC M23 yari ikomeje kugaba ibitero byagutse byo gufata ibindi bice ibigenzurwa na leta. N'imirwano ikomeje gukaza umurego mu gihe umutekano w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuzamba, by'umwihariko mu karere ka Masisi na Rucuru, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwigarurira uduce tunyuranye. Leta nayo ikagerageza kongera kutwisubiza mu buryo bwa gisirikare, ariko bikanga. Ibi bibaye mu gihe ibihugu by'akarere n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano no gushaka ibisubizo binyuze mu biganiro, ariko ubukana bw'imirwano bukaba bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Perezida Paul Kagame yashimiye bivuye inyuma Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe Dr Edouard Ngirente mu kubw'akazi keza yari amaze igihe akora. Umukuru w'igihugu yamushimiye kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga nyuma y'uko yari amaze kwakira indahiro z'abagize guverinoma
guverinoma nshya iheruka gushyirwaho iyobowe na minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva. Abaminisitiri 19, abanyamabanga ba leta 10 n'abakozi n'abayobozi b'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Perezida Kagame yavuze ko we na minisitiri w'intebe Dr Ngirente bakoranaga cyane cyane, anaca amarenga ko hari izindi nshingano zimutegereje. Yagize ati ndabanza mpere mu gushimira byimazeyo minisitiri w'intebe warucyuye igihe. Minisitiri w'intebe Ngirente, ndagira ngo mbanze ngushimire kubw'akazi keza n'imyaka yari amaze akora. Twakoranaga neza, burya najyaga mutera urubwa ngahera ku izina rye Ngirente, nkamubwira nti ba minisitiri w'intebe ugira utyo, hanyuma agahera ubwo agira atyo nyine. Umukuru w'igihugu yunzemo ati ndagushimira cyane rero, kandi byumvikane neza ko abahinduriwe imirimo n'abatahawe indi buriya irahari, irabategereje, irahinduka gusa, ariko niba birangiriye aho ngaho niko bikwiye kumvikana. Edouard Ngirente yari minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva muri Kanama 2017 kugeza tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu 2025.